gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bakomeje gusuka ibibombe biremereye cyane mu birindiro by'umutwe wa M23 cyane cyane muri teritwari ya Masisi, aho guhera ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane. Kugeza kuri ubu rero ingabo za leta ya Kongo bafatanyije n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro basanzwe bafatanya bakomeje gusuka ibibombe bikomeye cyane ndetse n'ibisasu biremereye ku mutwe wa M23. Ni imirwano ikomeje kumvikana mu gace ka Sake, aho guhera ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kongo zakomeje gukoresha ibikorwa byose bishobotse, ariko bikarangira inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigaruriye agace gakomeye cyane kari hafi y'umujyi wa Sake. Dore ko kuri ubu ngubu bivuga yuko agace ka Gabengera ndetse n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi n'umujyi wa Kicanga byose biri mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Gusa muri iki gitondo hashobora kuba impinduka zikomeye cyane, kuko ingabo za leta ya Kongo ziyemeje kwisubiza ibi bice mu buryo bukomeye cyane. Akaba ari intego ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zihaye, ndetse kuri ubu zimaze iminsi ziri kugaba ibitero mu bice byose byo mu burasirazuba bw'iki gihugu, hagamijwe kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 mu bice byose bamaze kwigarurira. Ubu ibintu birakomeye, ndetse muri iki gitondo urusaku rw'amasasu rukomeje kurushaho gufata intera ndende. Abaturage bakomeje guhunga iri joro, ndetse bakomeje guhunga ku buryo bukomeye cyane. Muri uru rukera rero abaturage bari guhunga nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, ndetse no ku mugoroba ibintu bikaba byari bikomeje kurushaho kuba bibi cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo kuri ubu zahuruye ibitwaro biremereye cyane birimo indege z'akajugujugu zikomeje kugerageza kurinda uyu mujyi wa Sake. Ariko kugeza kuri ubu ngubu hakaba hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, n'imirwano imaze iminsi ibera muri ibi bice, cyane cyane ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bakomeje gushaka inzira ndetse n'umuti urambye ku mutekano muke urangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, ukomeje gufata indi ntera, ndetse bikaba bikomeje kujyana ibihugu by'abaturanyi mu ntambara. Ni mu gihe leta ya Kongo kandi igikomeje gutunga agatoki ndetse no gushinja igihugu cy'u Rwanda kugira uruhare mu mutekano muke urangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje gushimangira yuko kuba umutekano muke ukomeje kurushaho kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu cye biterwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibi kandi byongeye no gushimangirwa na Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bya gisirikare General, uyu akaba ari Constant Ndima, watangarije ibinyamakuru ko umutekano muke urangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu u Rwanda rufitemo uruhare. Ni mu gihe kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeje gutanga ibirego mu miryango mpuzamahanga ndetse mu bigo bikomeye, akomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda guhungabanya umutekano mu gihugu cye. Gusa ibi biramo mu gihe ibihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa bikomeje gusaba yuko habaho imishyikirano, ndetse hakabaho kuganira hagati y'ingabo za leta n'uyu mutwe wa M23. Umuvugizi wa leta ya Kongo Bwana Patrick Muyaya akomeje kwinangira ndetse no gutangaza yuko leta ya Kongo idafite gahunda n'imwe yo kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Ni mu nama iherutse kubera muri Ethiopia mu murwa mukuru w'iki gihugu, aho abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'abagize umuryango w'ibihugu bihuriweho byo mu karere byakomeje kwiga ku mirwanire ndetse n'intambara ikomeje kurangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru aturukaho imirwanire kubera aravuga yuko ibintu bikomeye ndetse ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane, kuko ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ibibombe byo mu bwoko bwa M21, nk'uko abatangaje amakuru bakomeje kugenda babivuga ko ingabo nyinshi zagaragaye ku mirongo y'urugamba irimo abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro, ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'abazungu bari bakomeje kunaga ibisasu biremereye cyane, aho imirwano iri kubera bivuga yuko uyu mutwe wa M23 wongeye no kwigarurira utundi duce tuherereye muri teritwari ya Masisi mu nkengero z'umujyi wa Kicanga. Rero bikaba bivuga yuko uduce nka Twamweso ndetse na Mabati n'ibindi bice byose kugeza kuri ubu ngubu bigikomeje kumvikanamo imirwano ikaze cyane. Ni mu gihe ingabo za leta ya Kongo kandi zimaze iminsi ziri gutangaza yuko zititeguye guha
guhagarika imirwano mu gihe aba barwanyi batari bayamanika cyangwa se ngo bemere ko bavuye mu bice byose bamaze kwigarurira. Ibi rero biri mu by'inama y'abakuru b'ibihugu ikomeje kugenda yigaho uburyo imitwe yose irwanira muri Kivu y'Amajyaruguru igomba gufatirwa imyanzuro ndetse n'ibihano. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga yuko inyeshyamba z'umutwe wa FDL ndetse n'abamayimayi n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo EDF ndetse na M23